Teta nyeka Angela Pam o ono kane ba yila ne pasine nyamkume anombe ta tipchi kan yo na nya no ne na shi no ngona na jine se su ne pushi se to shi ne se sitma mango be ne ma wan na ese se hitashan wasene se ve kinheme ko se ve kinheme hayan nya topic masulu ne shame ya se sulu lamen sha topic o ikayo ipe so ga ka wo gunmo o pe kwa shunchi ka kwa mom aka haga ka won shu mom se lorun kwa shame ikayo ipe gunmo kanyin ugba nengin shame ya ka wo gunmo kitati ti fo ka ko lu age yo heri gbangban ya ka so lorun ko gun ile gumbua gumyongo akane chika karu ta geri bang bana tum alo joho meri ya voga ya kasoro ko ikayo so no ko wanye kwao wanye kwase kwane chi atine chi kasoro ka kwamo ndita otigban kwa tiga ai wanye kwao ya faye ka ko lu kwashame ya anengi afaye kwala hingu gene akolo nga ya onu hunde ka akolo ga ka hunde kana na ka hunde kanyi ka ange wanye ke awakwa hile toto shida wao kakpokela shi wanye kwasi enga shingune ne chi udu wanye ke shuda du wo kele shi ko shi hile toto la chi ka kwa kwala obute ka ke ka yeast e kwa ka o hasha kwa ya amao ya kae una hudina hidi gin na ha sifase hingu ne ke hingu yo kana lo ganje ne so ke obute ke dobute ya kana oko adolescent stage shaka ne senenge shame ya sulu solo yo se so yo sistema shame senenge shame gumolu pe ma itayo ipe angbane saba gbe nenge shakwa ne ya se kase gumolu pe ahi ni na be gumolu pe unelu didolo mana hi na be gumolu pe unelu bo se banenge shakwa ne ya ketative se tamase kase se va kwa obuteka kaye kidwa batu kaye iliha imbaye kidwa tive kase oze ka child abuse tatu kalo nani mbadon tatu tipo kwa la tsembele kitwa ti kase ka child abuse kitwa bute kai kalia imbaye angane ka kwa dido sitoma nengo ti pa feto butega oti pa fo la men kwa la tsembele na ha suluolo na ha sabaolo kwa shakwa child abuse iliha imbaye shakwa iliha imbaye be system suluolo kwa shameya Hitati was higene sabata manenge tena so sama salam shakwane angbane bagane dogavelo ne blan shibagane velo ne ve faje ba ve faye kako bolo nenga sinaji zaka kele blan velo ne ye sabata ma sabanenge ya baba siva mbaka ne na ha chochu sinongo ya si so tati bagba usu tati ngile yosu ama yungo ya yosu ma tati luna hanga hina be gbopeta TV gene yosalu hamaji chiri kana hambe sinengise igba mala o kita ne gai ma o kita ne ai vana vakita ne ai chekia o vakitolta ne ai chekia kankanu tuwa kwa mom kidza yulo umache uwa solunza yulo umache mom kankan kuma wo alo ungu malo kita ne ma o facho solunza yulo umache mom ga yambo kita ne ka gbin kwa kanyale kikelen ki yo kiraga kwa zayulu yo mbagane babuluwe wala bapo ken mom zayulu umache mom kili unongo gba we shamana ha uru kelen bundo unongo ya uso zayo umache hiwan ngana ya shana ha saba nenge ya ka ko tati jiminchi se fase tati ugba uso ya ba pili usu shamange usuga ani pili usu shamange usuga ya se fase yo kai gba usu ilu hiana ha mange usu ka ujuko lu shando wa la
na manga usukolu wa ya uda kesim gelem obagema tsinda shamanga usuna na haya ka mimi usula ka unango hiden yemin shinya bopi usula ga ayanga hana talaka sha shi usune shi heli je ka yulu nyi kama yu na cha gbagama manga usushi hido shuduwe shi ugbahia na ba pili usumba fire brigade bane ka be fe ko ala assembly ya ka buda ke hiji pe usula uhi ve ovaye usula kwa gane ya be fa choka na be usu ve la be zanga ya be da tolum ngele mele ya manga usula da hidesha yo chiao do shala ba gbashin ya ma usula pi mo pi jimenchi so kata tikpa shakwa fan wasi ma shamhen wasi ya sifase ka gbenda usika shamenve kwa shunu ne doje ne ka shana ha mve se talk of child abuse se veke heme itesen 1 year egbe pesitesi 1 year katative bagene be doga velo le alukulim lambe faga isilu bande holona ha saba adoganya silu olon kwa shaka nyi shine ta je pa bagene be fega luwele ntom shamen bosu ya so olon kwa shaka ko tesen so olon ko chani na 1 year so olon ko tesen 1 year so olon ko ilya haila 1 year ma so olon ko tsaha 1 year aka ne chi ka onogun wele ntomo 1 year angbane se gba yeme na hanga bibilo igen ka kwando chien wosi igen semba kele to kwando chibilando semba ko ga wosi o yilan ye bibilo la kata tip kidwa wasu kata tip ne kwa kana tsese ya sebu kele sinenge kele e sinenge kele ya tese gbenda o sikala ko ala bono doya ha ma kwa chingu ko gala tatu choga o ko kele shikapikalu mimi la kalo shamenjela ala vesike anzaka Solomon to kindu kariha ibyo tata wolo ebibulo ya bu olo nengenkele akaye sebu ne kenenzaka Solomon to kindu karo ibyo tata bibulo okwa henji la kaye tesimba ya mwenda we ava beyo we apara ugae badondon se tesimba ye te dondu Yesu iyo kwala hela vindi wolo buga ya shimu hiden kimbi sebu ne kenenza ka Solomon chokundu karo ai vuli etelata bibilo okwa henji la kai tesimba yengbinda we aza uyotoya we avabeyo we apa uga badondon se tesimba ye te dondu Yesu angane iyo hijila na ha 1 year choki 1 year kinja ka pepo pupu welu se obute ka yela ketwa na ka plain sheet elu sese na kwa kalu shamenga kwa gbe shameje hamaji povechi ya kwala ka duwe tsenenene inegeneme ka pechoki 1 year kilujela angbana ya agba pesito ashie se hidesite sinemba ya se ato ashie utesemba ya ka kwa sulu 1 kamba yela agba pe kwala one va duwe ye ka kwa kai waka 1 year kwa shunka va duwe sha ayem shaundu ye kashana ha mvese fase kitati ya tesi ne luna ha ka bamale ba belumbale mba emba nene ka kwa belu 1 kitesi ne mba kimba emba nene kwa shunulu duwenve alubangen kitati na haye shana haya sinenge se toshie se tamba male iwange sha toka anenge mbaye lya ilaha 1 year mbaye kita wose ilulaha mvela ikla lutesen vetesiga ba ilulaha mvela ilulaha mveya angana ya kwa mom klango zan shamwagaga adoga ofaga ohen wongo tesen 1 year isiluolo ohen na ha again velu kan yina vengula tembela lulama na hana angana ya kweto na ungwa vesisisa sinyo ngeli alushagega
Mbaye mbalaha mbagaden ketatif. Mbaye mbatuma mbagaden ketatif. Se fase kawe ya kiti ya pe hila ilungi she hila loya. Ka hila chuku la ikuma shininga haye. Ka hila iluda vana vela ikuma shininga haye. Ka hila ivesi ilusha wando laga ka wenyano ingira ke bilopa ufa wo kwa eloga. Ba ungula ka wo kuma woya ka unioni yen cha alwengu welen ka ye ya. Angbane shecheke ane se to time se nengi shakwa uliha imbaye ketati chachu kagumolo pejela ma liha imbaye nengi shatwa ka posu shaw yase hembanji jak makanta usuluka se tomba yase so waka makanta usuka se ka kwafan silutesen vela angbane se sune Shanya se du gele shatobia nilungo na vesina nike to vese ke keme ya yo velu nyolo nongo nenge yo ne banga kele no motuenga emlu kele motuen anya na najijime pe sin situma ne wa nike shebe se nongo ya sulu nenge la mensha kwa ne ya yo pishi velu no he vese she comment section wo lu nenge kwa ne mo lu challenge chunga wongo kwa fan ositu atio tu cha kwa mom na si tom shakwane si solo mvo sive ya unge in comment section na si yelo na situ mami salam de tuma pune pu ko so lo nega de lon ol pune pu kaga de lon ol hona vete ne te si ta yo mo henga nyoyo ke kwa solo na so kwa sechi silumba solo na so kwa silumba hona vete sin yo ba za yo Sili ba hona vete simpe za yulo luga. Sese nenge yeka za yo ma kakbondo se tove akala za yo ne so jene. Se hi shamba ya se yem ku heme adoga kpema duwe ya corona valo ko dido. Alo wo so ko se yo nemtem ke nya motun ha kpe ma kala lo motwenga va kwa fan wo la. Sitte ma nyongo na se nongo so tati nge in comment section. Se su ne chi.